kuva Washington ni Moscow kugera i Bamako na Abu Dhabi. Kisekedi arashaka intwaro n'ibihano ku Rwanda. Perezida Felix Kisekedi n'umwe mu bagabo batengushwe n'abajenerali be mu buryo budasanzwe. Rimwe bicaranye nawe bajya inama bamubwira ko bishoboka cyane ko yarenga umurongo utukura akambuka umupaka agahangara u Rwanda akarugwanya akarutsinda akanamanuka n'idarapo akarishinga i Kigali. Intego yari gukora ubutegetsi bw'ubuyobozi bw'u Rwanda. Avuga ko bushyikiye M23 umutwarani uburenganzira bw'abaturage b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda babagwa bakaribwa ku manywa y'ihangu. Totezwa rimaze imyaka myinshi ribakorerwa kwa Ababiligi n'Abanyamerika baryandika kuva mu myaka y'1960. U Rwanda rwakunze guhakana ibyo gukorana na M23 ahubwo rukerekana ibimenyetso simusiga by'ubufatanye hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FDLR, umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi agana mu mwaka w'1994 mu Rwanda, ukagendera ku ntego nyamukuru yo gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. M23 yakunze kugaragaza ko kenshi yifuza ibiganiro. Ingingo Kisekedi yateye twatsi ahubwo azenguruka amahanga ashaka intwaro zo kurasa uwo mutwe yawutsinda agakomeza mu Rwanda. Raporo y'ikigo CPRI igaragaza ko amafaranga akoreshwa n'ibihugu mu kugura intwaro igaragaza ko muri 2023 leta y'DC aricyo gihugu cya mbere ku isi cyongereye ijanisha rinini ku mafaranga gikoresha kugura intwaro ryari ku 105% muri uwo mwaka. y'DC yaguze intwaro zifite agaciro ka miliyoni 794 z'idolari, amafaranga ku by'inshuro zirenga ebyiri aheri yakoreshejwe muri 2022. Ibi byose byerekanaga ko nta kindi Kisekedi agamije uretse guhangana na M23 ku rugamba. Nta yindi nzira y'ibiganiro akayitsinda mu buryo bwa gisirikare mbere yo gukomereza i Kigali ngakanashinga idarapo ry'igihugu cye. Icyakora iby'iyi gahunda byaje mu kidobya agana mu ntangiriro z'uyu mwaka. Icyo gihe M23 yakoresheje imbaraga zidasanzwe mu gusubiza inyuma abarwanyi ibihumbi n'ibihumbi b'imitwe yifatanyije na leta ya Kongo ikubiye mu ihuriro rya Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi, iza MONUSCO na SADC n'izindi nyinshi. Gashyantare yageze M23 igenzura umujyi wa Goma ari nakiri kumanuka igana Bukavu, ndetse magingaya iri mu nkengero z'umujyi wa Uvira nyuma yo gutsindwa uruhenu ndetse no gutakaza ibikoresho byinshi bya gisirikare. Perezida Kisekedi yarashobewe atangira kuzunguza umutwe ashaka icyamufasha kwikura mu ruhuri rw'ibibazo yamaze kwijandikamo. Uyu mugabo yaje gutera akajisho muri Ukraine, igihugu kindi kiri mu ntambara n'Uburusiya. Perezida Volodymyr Zelensky aherutse kugaragaza ubushake bwo gutanga umutungo kamere w'igihugu cye akawuha ibihugu bizamwemerera gukomeza kumuha intwaro n'ubundi bufasha akeneye. Ukraine ifite umutungo kamere ubarirwa agaciro ka miliyari 14 by'idolari, ni mu gihe DC nayo ifite umutungo ubarirwa mu gaciro ka miliyari 24 by'idolari. Ni uburyo bwa Zelensky bushobora gukora kuri Ukraine, birumvikana ko no kuri DC bushobora gukora mu mboni za Perezida Kisekedi. Nicyo cyatumye mu kwezi gushize Perezida Kisekedi yohereza amatsinda hirya no hino ku isi kugira ngo amufashe kubona intwaro ndetse no gufata ibihano u Rwanda. Zelensky yatanze umuvuno Amerika yatirwa kuganira u Rwanda. Leta z'Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu Kisekedi yorejemo inkoramutima ze aho zakiriwe mu buryo bushamaje cyane. Perezida Donald Trump aherutse kubereka ubwo yabazwa ku kibazo cy'u Rwanda na IDC asubiza umunyamakuru ko cyari ikibazo gikomeye cyane ati ndabyemera ariko sintekereza ko yari wo mwanya wo kukivugaho, ariko ni ikibazo gikomeye. Inyuma y'amadolari ubutegetsi bwa Kinshasa, inyuma y'amarido ubutegetsi bwa Kinshasa bufite ubwoba bw'ingaruka bwagirwaho n'ibiganiro byaba hagati ya Amerika n'u Rwanda. Ari no mpamvu urimo gukora ibishoboka byose mu gushyira Amerika ku ruhande rwayo. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyanditse ko muri Gashyantare Perezida Kisekedi yoreje itsinda muri Amerika kugira ngo ryumvishe icyo gihugu ko IDC ishobora kugira uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro. Ku rundi ruhande icyo IDC yifuza nuko Amerika ishobora gushyira igitutu ku Rwanda. Mu bayobozi boherejwe muri Amerika harimo abayobozi ba Jekaminesi, ikigo cya leta gikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Abayobozi bari bakuriye na Jay Robert Lukama, umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya Jekaminesi. Hari kandi Patrick Ruabeya, perezida w'ikigo Elocoms gishinzwe gukurikirana icukurwa n'iyoherezwa mu mahanga ry'amabuye y'agaciro. Iki ni ikigo giherutse guhagarika iyoherezwa mu mahanga rya Cobalt. Mu gihe cy'amezi 4 ibiro bya minisitiri w'intebe byari bihagariwe na minisitiri w'imari Dadu Mfwamba Lukumbe. Mu gihe Perezida Kisekedi yayohereje umuvandimwe Jackie Kisekedi, ibiganiro bya Jackie Kisekedi byari kwibanda cyane ku bijyanye n'umutekano, ingingo ishobora gukubirwamo ibijyanye no guhabwa intwaro, amakuru y'ubutasi n'ibindi. Ikipe ya Kisekedi ni ikipe ifatika, ibyerekana uburyo urugendo rwari mushishikaje cyane. Icyakora amakuru avuga ko ibijyanye n'ibyo RDC yemereye Amerika
muri urwo rugendo bitazwi neza, uretse ko bikekwa ko n'ubundi Amerika ishobora kungukira ku birombe biri mu bice bya Grand Katanga. Ibi byerekanwa n'uko Jekaminesi iretse kwanga kwemeza igurishwa ry'ikigo cya Kikamafa, ni ikigo cyo muri sosiyete Leta z'Ubumwe z'Abarabu izwi nka Shalina Resources. Iyi sosiyete yashaka kugurisha Shemafa ku yindi sosiyete y'Abashinwa izwi nka Norin Mining, ariko Jekaminesi yanga kwemeza ubwo bugure. Benshi babihuza n'ibyo kuba Kisekedi yifuza kwikurura abanyamerika cyane, bityo akaba arimo kwanga kwirinda guha ikaze Abashinwa. Icyakora ku rundi ruhande bisa naho Perezida Kisekedi agomba gukora cyane mu kwigarura icyizere adafitiwe muri Amerika, kuko amakuru avuga ko yaba Peter Pham, umunyamabanga wa Leta z'Ubumwe z'Amerika wungirije muri Afurika, na Richard Crenel uhagarariye Perezida Trump mu buryo bwihariye, bakunze kumvikana bavuga ko badafite icyizere Leta ya Kongo. Abu Dhabi ngo basezeranijwe ibirombe na Leta ya Kongo basabwa intwaro karundura. Nyuma yo kuva muri Amerika, Jackie Kisekedi yatinze mu mayira kuko feriye ya mbere yafatiye muri Abu Dhabi muri Leta z'Ubumwe z'Abarabu. Muri urugendo yarahekejwe n'umujyanama wihariye wa Perezida Kisekedi, Kahumbu Mandungu Bula uzwi nka Kao. Uyu mugabo ni nawe ukora nk'umuhuza hagati ya Perezida Kisekedi na Mohamed bin Zayed, Perezida wa Leta z'Ubumwe z'Abarabu. Intego nyamukuru y'uru rugendo yari gusaba intwaro karundura zigomba gusimbura izashaje mu guhangana n'umutwe wa M23 zikanifashishwa mu kwisinda. Amakuru avuga ko ubusabe bwa IDC muri Leta z'Ubumwe z'Abarabu bwari ubusabe bwihutirwa cyane, aho muri Leta z'Ubumwe z'Abarabu abagabo bari bacumbitse muri hoteli y'akataraboneka y'inyenyeri 5 izwi nka Four Seasons Hotel of Abu Dhabi iri ku kirwa cya Almaya rwagati mu mutima wa Abu Dhabi, umurwa mukuru wa Leta z'Ubumwe z'Abarabu. Uretse gusaba intwaro, abagabo bari bitwaje impamba y'icyo bashobora guha Leta z'Ubumwe z'Abarabu mu gihe yakwemera kubaha intwaro. Abayobozi b'ikigo cya International Holding gikora ishoramari mu nzego nyinshi zirimo n'urwego rw'imari, ikoranabuhanga, ubukerarugendo n'izindi nibo bari biteguye kubakira. Abari bayobowe na Tahnon bin Zayed Al Nahyan, umuvandimwe wa perezida, akaba n'umujyanama we mu bijyanye n'umutekano. Mu biganiro by'impande zombi, itsinda rya IDC ryabwiye abayobozi ba International Holding Company ko bafitiye amahirwe y'ishoramari ari mu kirombe cya Misono East kizwiho kugira ubwoko bw'amabuye y'agaciro arimo cobalt na copper. Ikirombe giherereye mu ntara ya Lualaba iri mu majyepfo ashyira muri Burasirazuba bwa IDC hafi y'agace ka Kolwezi. Gusa itsinda rya IDC ryavuze ko ikirombe cyaboneka ari uko iyi kompanyi yemeye kwishyura miliyoni 450 z'idolari ikabona guhabwa icyangombwa cyo kuyicukura. Aya mafaranga yagomba kwishyurwa mbere. Icyakora ku rundi ruhande, iby'iki kirombe si shyashya magingaya. Ikirombe cyoberwa mu mitungo ya Jekaminesi. Icyakora amakuru akavuga ko muri Nyakanga 2021 cyari cyahawe kompanyi ya Guma Group yo muri Afurika y'Epfo, kikaba ari n'icy'umukire Robert Gomede. Uyu nawe akaba ari inshuti magara Nicolas Kazadi oza ari minisitiri w'imari muri IDC n'abandi bayobozi bafite amazina akomeye Kinshasa. Amasezerano yo kwigarura iki kirombe ku kigo cya Goma Group bivuga ko yari yabayeho mu buryo bw'ibanga. Amakuru avuga ko Gemede yagiranye ibiganiro na Leta ya IDC inshuro nyinshi, birimo n'ibyo kwifasha kubona intwaro. Hagati tariki ya 4 Gashyantare, iminsi mike M23 yigaruye Goma, umuyobozi wa Jekaminesi Placide Nkala yandikiye ibaruwa Robert Gomede amenyesha ko aya masezerano y'ibanga yasinywe muri Nyakanga 2021 atesheho agaciro. Ibyo gusesa amasezerano byashyizwe mu bikorwa nyuma y'impande zombi zari zagiranye ibiganiro mu Kuboza muri 2023 ku bijyanye no gusubukura imirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Iyi baruwa yavugaga ko Jekaminesi cyakomeza kurebera iki kirombe kibyaza umusaruro. Ari nayo mpamvu ifa icyemezo cyo guhagarika ibiganiro. Uburyo Leta z'Ubumwe z'Abarabu ishobora kuzitwara kuri ingingo nibyo guhanga amaso. Ntabwo ari Leta z'Ubumwe z'Abarabu gusa. Kisekedi yerekeje no mu Burusiya, gusa Moscow bo basa n'abahisemo kugendera kure intambara zitabareba. Nubwo Perezida Kisekedi yakunze kwigaragaza nk'umuyobozi ukorana n'ibihugu byo muri Burengerazuba bw'isi, uyu mugabo yaranahindukiye hanga amaso Burusiya. Muri Gashyantare yohereje itsinda Moscow kuri n'umujyanama we Theo Mbie kunze kuvugwa cyane mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yo muri Grand Katanga. Amakuru avuga ko Moscow tahaye abakongomani icyizere, ahanini bashingiye ku rugamba rutoroshye cyane cyane ko igihugu cyabo gihanganye na Ukraine mu ntambara imaze imyaka 3. Iyi ntambara ngo yatumye Urusiya bwirinda kwinjira mu bindi bibazo byongera ku byo gifite, cyane cyane ibibazo bitoroshye by'intambara kandi batamenyereye cyane nk'ibyo mu Burasirazuba bwa Kongo. Ya Djamene barashyugumbwe bacira ibirura rugikubita. Mu myaka 3 Kisekedi yaramaze arwana na M23, ntabwo yigeze atumira Chad, igihugu azi kandi afata nk'inshuti
by'umwihariko kikaba kizwiho ubushobozi bwa gisirikare nyabwo. Icyakora ko kuhiriye mu nzu ntadapfunda imitwe, Perezida Tshisekedi kera kabaye yaje kwibuka ko Chad anagerageza kwishora mu ntambara zo kwica abaturage be, ariko biranga. Perezida Tshisekedi yamenye Chad cyane cyane muri 2021 nyuma y'urupfu rwa Perezida Idriss Deby. Icyo gihe umuryango w'ibikungu bw'ibihugu byo muri Afurika niyo hagati birimo na IDC byashyizeho Perezida Tshisekedi kugira ngo azafashe mu bijyanye no guhererekanya ubutegetsi mu mahoro muri Chad. Aha niho Tshisekedi yubakiye ubushuti na mugenzi we wa Chad, Perezida Mahamat Idriss Deby Itno, mu gihe abacancuro bari bamaze gukubitwa inshuro Wazalendo na FDLR bananiwe. Abarundi bari kurira mu myotsi nyuma yo gufusha abasirikare benshi. Perezida Tshisekedi yaje kwibuka Chad ku itariki ya 18 Gashyantare. Tshisekedi yoreje Minisitiri Didier Manzenga nk'intumwa yihariye aho ubutumwa bwo kujyana ya Djameni kwa Perezida Mahamat Idriss Deby Itno. Amakuru avuga ko Tshisekedi yasabye mugenzi we kumuha ingabo zikamufasha guhanga muri M23. Perezida Mahamat Idriss Deby Itno nawe usanzwe ari umusirikare, bivuga ko yategereje kuri icyo kivuzo cyane ko harimo n'ingingo y'amafaranga kandi n'akaba yoboye igihugu kikennye tanafite uburyo bwo kubona amadovize ahagije. Icyakora bivuga ko ikivuzo cyatewe utwatsi n'abandi basirikare bakuru muri icyo gihugu bambwiye ko ingabo za Chad zimenyereye intambara zo mu mutayu, ngo ku buryo kurwana intambara zo mu mashyamba n'imisozi ari ibintu bizigora cyane. Abasirikare kandi bamusobanuriye ko bitoroshye kujyana abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo kuko ari kure cyane, ibyatuma kubagezaho ibyo bakeneye bigorana cyane. Izi mpamvu zombi zari butumye abasirikare bagurwa cyane no gukora itandukaniro ku rugamba. Ni mu gihe nyamara na Chad itorohewe kuko ari igihugu gituye mu duce dukunze kugaragaramo imitwe y'iterabwoba. Si ibyo gusa kuko Tshisekedi atashitse intege, ahubwo tariki ya 22 Gashyantare yoreje Minisitiri w'Ubutabera Constantin Mutamba kugira ngo ahure na Perezida Mali Assimi Goïta. Icyakora biragoye cyane kwemeza ubufasha bwa Turki Bamako, nyamara na Mali imaze imyaka ihanganye n'imitwe y'iterabwoba yanigaruye ibice byinshi by'amajyaruguru y'icyo gihugu. Naho Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yakenye bita Amerika. Ni mu gihe cyo kwisubiraho, ni gake uzumva ijambo rya Perezida Ndayishimiye agasoza adakomoje ku mafunguro gusobanza kuri inshuro. Ibyo banza ari ukunyunguta ibitaribwa. Uyu mugabo ni umwe mu bafatanyabikorwa b'imena ba Perezida Tshisekedi mu mugambi wo kwica abaturage b'igihugu cye. Amakuru avuga ko ubwo M23 yigaruraga mu mujyi wa Bukavu, Uburundi bwakuye abasirikare barenga 10,000 bazanwa hafi y'umupaka. Ubu amakuru akavuga ko bongeye koherezwa ni mu mujyi wa Uvira ugoswe na M23. Icyakora amakuru avuga ko nanone bishoboka ko Burundi bushobora gucyura ingabo zabwo cyane cyane nyuma y'uko bwagiranye ibiganiro by'ibanga n'u Rwanda bigamije guhosha umwuka mubi urozamuna Perezida Ndayishimiye wihandagaje akavuga ko azakura ubuyobozi bw'u Rwanda. Bivuga ko ibiganiro byabaje cyane ubutegetsi bwa Kinshasa bukabifata nko guteranwa n'inshuti y'imera. Imwe mu mpamvu ishobora gutuma Perezida Ndayishimiye afata icyemezo ijyanye n'uko ibintu bimeze neza mu gisirikare cye, nubwo IDC yishyura serivisi z'igisirikare cy'u Burundi mu kwifasha kwica abaturage bayo. Bamwe mu basirikare bakuru b'u Burundi bari kwibaza impamvu ingabo z'igihugu cyabo zashowe mu ntambara yo mu burasirazuba bwa IDC, ndetse ibintu byarushijeho kuba biri muri Mutarama ubwo ingabo z'u Burundi zatakazaga abasirikare benshi mu bice bya Ngungu no muri Kivu y'Amajyaruguru. Tubashimiye kuba mukurikiye ikiganiro Moise Momore niko nitwa, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye. Turagusaba gukora share, comment ndetse na subscribe ku biganiro byacu kugira ngo umuryango mugari wacu ukomeze gukura no kwiyongera. Ikiganiro kibandaga ku nkuru yanditswe n'inyamakuru igihe.com, inyamakuru cyandikirwa mu Rwanda. Ni inkuru bahaye umutwe ugira uti kuva Washington ni Moscow kugera Bamako na Abu Dhabi, Tshisekedi arashaka intwaro n'ibihano ku Rwanda. Ni inkuru yanditswe ku ya 7 mu kwezi kwa 3 2025 ku isaha isa 1:24 nibwo yasohotse. Ushaka kumenya byinshi wasura ikinyamakuru igihe.com.